Malora soifua Tala Fou o se whapoponga nei o Tala Fou o le radio Samoa mai Ausetalia wa fu ilau whafonga mai nei e solua. Ua toi whetu na ia le Premier New South Wales Chris Minns lana kapeneta ma o Steve Campbell wa tu ina iai le au unanga o ngā ruenga maturisi o le Minister of la wa inga o Jenny Atchison wa avea fo nei ma Minister Moala Tele ma le afsosoan fo i wha maa le avenga le Minister John Graham le watu ina mautu iei le au unanga o whala wa inga. Wai mai men sa fia wha mautu iei se au sinia e iei le to mai au unanga ia mo le au whaita vale. Mo le urua i teimi wa whiriwhiri ai nei le whaipule o Lesmore o Janelle Saffin o le Minister o Business i Haiti. Wa fuafetu na inga i le kapeneta no le wha mawai o Joe Halen o na o le mataupu e wha tatau i lona wha o ngā o le aveta vale wha Minister i ni malanga se lua i wha i ungo vai aso e le ima mau te le atu. Wa iei seri ua mōria le whasio te tangata na ua maua se tino mariu o se tasi fo iari i se whale i le tu i saute si si fo sini. O le siaki e leo leo na whaia i se nofuanga i la Kemper Street i Belmore na maua atu waile ua mariu e toro su whātau sanga i le pōle asto na i te rua i po le tau leiva. O leo leo i Campsi o lo whianga i marsu e suenga wha pema la au su e su e wha pitoa ma ua tā ua le dai news e iei se isi eri e rusa pulu whātau sanga na ave atu le whare mai i Concord mo se siaki ma ua toi te tala i tua ere i whaia iei se mōrianga. A le tai awana nafi na pu e ai e leo leo se eri e rusu tasi tau sanga na matua ma mōri ai roa i le whasio tangata. O le asoe tūra iei le whamsinonga i Bankstown. Wa iyo ina se ri morianga le fasio tio se pepe ma le whao o manu ai leisi e ala i le ano po le tu la fo ia o mana onga o ia whanau mo se umi ai titi mai o se aso atoa. Wai mai le 9 News o Andrew William Campbell fasu lima tau sanga le matua o moria le a amatara na whamsinonga mawarunga i Queensland. Wa ia ioi le morianga le fasio tangata pa i valea i le pepe varu masina o Dexter Walton a le tinao le pepe tolu sa furu varu tau sanga o ioi i le fasio tangata pa i valea i le alawa fo i mata upu. O paramedics na mawaina le tino mariu le pepe i le fale i Ipswich i le rua afisa furuiwa ma sa feta waina o le ua moria sa na nofu whaatasia i ma le pepe i le fale lea i le temi na tupu ai le whaala mlawe. Lo whaatadia le lawina le whaasalanga i le amata upu ai leo tā ua le ripoti le so tanga o le na moria i tamaitina fia. O le sim po le autu o le tupe pepa fau lima tala Ausetalia ua whaino mai ina ua whaia le whai unga le Reserve Bank i ave sea le ata o le tupo Pertania o Salesa. O le tupe pepa lea Ausetalia o lo ia ilava le ata o le tupu tamai tai o Elsapeta tanu mai la whipsera i valua pei tai wata ua o le design fau ua whaia ele o au fiai le ata o le tupo Salesa. Wai mai le Reserve Bank e ui lea a o lea tupe pepa o le a whaamanatu ai community SS o Ausetalia ma le autu ua wholasia i le Pertania Connection the Country. Ma ua whaeroa o le ki i lea autu o le amana ia leo urua i tangata na no foia Ausetalia po First Nations Communities. E pei ona tā ua ato ai mo latou sao i le toe whaola o laina ma le whaasauina o le siosio manga. Tala muli, e iei sa whainga fau o sauni na whaongai nei Brisbane i lewa unanga tau whemalanga inga lau tele, ma ua tā ua le awhatanga ai pāsese e tapa latou credit po debit cards, ma masini e tā ua o smart devices, wha pe foi makou cards e tutongi ei pāsese ia au unanga. O le whaongai no le whainga fau rungo pasi, o le awhaso o ai le anga i atu i saute i sasae, ma au unanga tau whemalanga inga i tutono o Queensland. Whai mai le whainga māloa le stete, o le whainga fau o whaaduai le whaselau tolu tesima le fitu su 5 miliona, o le a mata whao ngā i pasi ma le Metro a le City Council of Brisbane a mata le vaesa fau. Wa mai o nā wanoa le whainga fau lea i Gold Coast, taru mai le rua whelua se fulu, e meise i lungo trains lea na a mata whao ngā i le rua whelua lua. Na whao ngā i na fo i lungo waa i Brisbane River, ia a perila o le tau sangana te nei. Tala nā le radio Samoa mo le nei fo i aso.